ni fitin misa rai thoinak Bible chathiang kan thenga ding mi kan relnak chan silai Bible relna Isaiah angan pani ame pakhat in panga tiang abetlang pi zongzal munmi dainak Judah le Jerusalem kong a pathiani amot fapa Isaiah chu hibang in bia achim mailai chan pi a chun boipa biak in adirnak lang hi tlang velte laka asang bik tlang asilai mi phun velte kha chuka a chun anra luai mai lai I mitam pi ni ani tholai I boipa tlang a chun hongkal usi Israel pathian biakin a chun hongkal usi tua na se ti akan du mi tua kha kan thiam lai I akan thim piak mi lam kha kan zult lai an ti lai boipa chom piak nak chu Jerusalem in ara I amin hasin a Zion in bia chim mi phun ngan pipi an isik nak chu arem na lai an vai nam chu tumhui a asar na lai I an fai chu nam tong a asar na lai phun khat le phun khat an idauti lai lo ral dau zong an itim ti lai lo atu chu Jacob te fa na boipa ni akan pek mi cheunak chung a chun ichok chang usi boipa bia si thong tha bia rel nak ma thai angan pariat a me panga in thlai khatiang rom ral boy sin adam ter Jisu ni chun kaperna khwa I avalu a khan rom ral ka boy pakhat ni arak don I boipa kasin pa chu azo I in a aril ko achol song achol chang kholo I azwal ngai ngai ko tia ati Jisu ni chun karalai I kadam tal lai tia ati ral boipa ni chun a boipa silha nang ka in I rading a hin katlak lo nol hai ka pelo kasin pa chu adam ko lai kaisong kachung lai boy nol tang I mi kasi I katang song a ral kap an ve pakhat chu kal kati I akal ve ko chun adang pakhat chu ra kati I ara ve ko chun kasal chu hi tua kati I atua ve ko tia ale chubia chu Jisu ni athaitik a akhorwa har I azul mi mizapin ha chu hipa bantuk in zumnak angai mi Israel min ha lak a ahauman ka muri na lo hi vapil ha u nichua lai le nitlak lai in mitampi anra te lai I avan chung pen nak chunga chun rol dak nak chaboi a Abraham le Isaac le Jacob na he tia an thu ti lai boipa thong thabia si Atu chu Catechism of the Catholic Church to me Catholic bupi pathian bechon na kange nak chan asri lai pathian bechon nak chon nak aparuk nak abetlang pi minung sarnak boipa pathian ni volai khan tlak tlompal alak I mi pa a aser nun nak pe thu thokha anar chung a achua no I mi pa chu ahong nung chun pathian ni chua lai a edan dum pakhat aser I chuka a chun mi pa kha achia boipa ni mi pa chu atho I dum chung I mi thingkung atlai mi vialte chu na ID ko na lai siman se lo dum lai phang a mi thingkung atlai chu na ai lai lo na ai a chun na ai ni hrim hrim a na thi lai ati pathian ni mi pa ama long I hi atha lo hoile bom tu kasar piak lai ati chun mi pa chu thu hlwa ma in anghil tar I anghil ka a chun anak ru pakhat kha azu I chu azu nak chu ti sa in aphi mi pa nak ru azu mi chun minu pakhat asar I asin a aratpi mi pa ni chun a tho I atu he pai keima phun tak tak asimi chu asi hi karu I lak mi ru kasa in lak mi sa
amin a nu si se ati chun mi pa le mi nu chu nuam ngai in an zongzal nun nak an ngei ni puan an ngei lo siman se lo an ning azak lo chun pathian ni thachua apek na I te pha tampi in ngai ulo nan te pha chu walai chung khwasakip a khat na se chun walai hi nan zau khet lai tia ati na ngal ok pathian ni Adam le Evi chu edan dum chung a azongzal nung ding in asermi na an si chon nak apasari nak minung swal nak boy pa pathian ni asermi dum chung a chun Adam le Evi chu nuam ngai in an rak nikhat chu rul kha ara I Evi ama longte in a leo a khan Evi dum chung I a mi thing thai hi azai man nan ai lai lo tia pathian ni anti mi na pathian ni anti na mo tia ahal Evi ni chun dum lai fang I a mi thing thai da ti lo chu azai pau kan ai kho ko na pathian dum lai fang I a mi thing thai kha chu nan ai lai lo atong zong nan tong lai lo atong zong nan tong lai lo nan tong a chun nan thi lai tia akan ti tia ale rul ni chun chu a man lo nan thi lai lo pathian ni khi thing thai nan ai a chun ama bantok in ngal nak nan ngai ve lai I athale thalo nan ngal ve lai ati chun Evi ni thing thai chun Evi ni thing kung chu azau I mi hla ngai asile athai chu mi thi ngai asi chu amu afim mi si chu zaitlok inda anom nga ti kha arua I thai kha alo I ai chun awa zong kha apek ve chun awani ai ve an ID changka in ngal na kha amwan mu taklong an si kha an ngal chu cha a theipi na kha an I thit I an rup chu ni zalai sang a chun pathian chu dum chung I a cho kha an thai I thingla a khan an I thup boy pa pathian ni chun Adam khozai ada na ati Adam ni chun taklong kasi cha a kathin aphang I ka thup tia ale ahawni da taklong ni si chu an chim ai hla tia kan ti mi thai khan ai dara tia ati Adam ni chun nakasar piak mi no ni khan akapek I ka ai tia ale pathian ni mi nu chu zaicha da hi na tua tia ati Evi ni chun rul ni aka hlen I aka aiter tia le chun pathian ni Adam le Evi chu sapo ni puan asar piak na I a aiter na chun Eden dum in volai a athol na chun wanchung mi cherup kha dum chu kamni har vainam in achong tar na ngal ok Adam le Evi ni pathian bia ambor cha a zongzal nun na kha an ngai kho ti lo Adam le Evi ni pathian bia anbor cha a zongzal nun na kha an ngai kho ti lo chon nak apariat nak abetlang pi swal riat tuan nak Adam le Evi ni fapa pahni an rin ha upadeu chu kai asi I anaw chu Abel asi kai le Abel chu an hong thang I patling an si tek a kain chu lo thlo asi alo chung chuak chu boipa sin a laksong a rakput na
Abel chu tukhal asi I asatil ni ahrin masa bikmi na kha atha na I ansa athat nak bi kha boipa sin a chun laksong a apek ve na boipa chu Abel le laksong chung a khan alung asilo boipa chu Abel le alaksang chung a khan alung asi kai le alaksang chung a khan alung asilo churuang a kai chu achin ahong chun ni khat chu kai ni Abel ichok tua usi tia ati I lo tiang an baphan chu ka a chun anaw Abel chu atha boipa ni van chung khin kai chu nanaw Abel ta khozai a da tia ahal kai ni chun ka hallo kanaw chong tu mo ka si tia ale chun boipa ni chun zaicha ada hithil thalo hi na tua ngai tua nangma ni na chua mi na naw thi sen ni khan volai in akau lengmang kau tia ati chu cha a pachian ni kai chu athoi nangma chu cheser na si chang hi mun in thol na si chang lai I hi dan tat na khi nangma ni na in lai lo na thlotik a volai ni rol zaimhan an chopiak lai lo volai chung a hin in ngai lo in avak vai lengmang mi na salai tia ati mal ok pachian ni athinlung athalo min ha chu anlak song le antua mi thil pau kha achau hlan piak du na lo phun kiếp ni dỗ mò lấy chung hol phun kiếp chim ruộng mình lo bôi ba đột na công hi ăn thịnh hà mò bôi ba đột na san dia hi qua chín chi na sam chín chi đông không lâu mi đốt na gle ruộng ngày lâu đốt na ta si thiên long đi lạc nề tiếng bôi ba đốt na con loa a chu dung ra lom na biết chim lệ thật rằng long cần riêng si ruang tim kan ito ko lung king lâu li rem lâu na ka chun tot na kan ti mi hi aziam theo to boy pa tot na asan zia hi wa chin chi na asam chin chi đông khâu lâu mi đốt na gle ruộng ngày lâu đốt na ca si thiên long đi lạc anh tiếng bụi ba đốt na công rùa a chu dung ra lom na biết chim lệ thật rằng long cần riêng si
thay na có tôn san lệ ngay chiết hở sat na có tôn san na se lam nang an bi ka mu liu chan zonga boring khona tin lu ro nak tha zanga ka pe khau tu chu boi pa long long si chu chu ka cha asang tuk mi do nak si boi pa min chu thang ta sto se boi ba do nak asan sia hi wa chin china asang chin chin adong khâu lâu mi đốt nak le wang nei lâu đốt nak asi thiên long bi la ani tia boi pa đốt nak kong ro a chu sung za long na bia chin le tla chan long kan yen asi synodality cha ok document dong na kong he petlai in behal nak le nak pasha kong kan rakai nak chan asitari lai zarpini thongni kulali thalai khatla ni kulle ni li a Pope Francis ni Synod of Synodality in adok nak cha ok chu nol ngai tu khrifa bu chon piak nak a chawhlam ding in alhan a umbel lawmi bikhya nak atwa chamhai somnga pani asimi chaw ka hin synodality sining kong ruat nak cheu nak atel chu Vatican thu rep nak atlin nak asi tia ati chun Catholic khrifa bu chung petlai nak dir mun le kalning a synodality zaitinda manding timi ruat nak cheu nak zong atel adong nak a tin mi chu khrifa bu kha thongthabia chim nak a atel chiao mi sinak a thadeu in serkha ase synodality cha ok adok nak a synod kong he petlai in behal nak ngan ha le nak na chu atang lai bantuk in ansi pakhat nak Pope Francis ni zaitinda hi cha ok he ok nak a ser synod chungtel hani vote me an thlak no a Pope Francis ni adok nak cha ok chu chawhlanding in fetar nak atwa chal thongni hlairiat a atwa mi rep nak ning in synod cha ok adong nak I atel min ha chu chawhlanding in pop ni athat mi a tel ase hibantuk bikhya nak chu ahlan phunglam he a lo mi zong ase cha ok dong nak lai I atel min ha chu pop ni lamkal tu na forfial nak timi chachua nak cha a asoi nak shrampi a manton bishop asilomi zatwak kulesari chungtel asimi synod bu a magisterial cha ok an chwa mini theologian le canonics polkha chimding tampi achia hrim halai apani nak cha ok chu Vatican thu he zaitinda a petlai cha ok ni chun synodality kong he petlai in synod chu council ni achon piak mi a bupi ti mi chu minong sining in rathai kho di asilau cha a to sarnak in achuak mi asi tia ati chu cha a cha ok ni achimi chu synodal kalning ni Vatican thu chawhlan nak a ahman mi thil to nak asar I nihin volai cha a achim chung bian ha kha athon tar than apathum nak adong nak report ni khrifa bu chung I nu na anriam diconeses tia au min ha telchi in marian kong a zeida achim adong nak chafang ni chun nu pol ni khrifa bu chung I an charism vocation li role nun nak a harnak antong peng tia ati synod ni nupol chu atuliao canon opd ni aot mi rian pau a chawhlan an selai I khrifa bu chung hroi tu rian zong atel nupol ni dikonal rian ton nak a lukho nak timi behal nak he petlai in chaok chung a atimi chu ma behal nak chu aong peng I thate in tuaktan nak chu pezul a her tia ati Vatican thlai nak phudang pakhat ni atu a chukong chu anra choma liao asi I report chu thongni kulenga
zun tha nubik a chia in chua asilai tia ruwa asi apalinak zafang ni decentralization kong a zeida achim chaok ni chun Episcopal Conference polkha an umnak mun a zumnak thanchaunak lai a rian phak deuh tuanding in aforna I chompiak na kong he petlai nol ngai nak tluk ron na kong fiantar deuh ding in asom ha siman selo Bishop Conference ni tual chung Bishop nol ngai nak kha atai kholau I khrifa bu longrual nak le bupi pakhat sina kha ashok kholau ti kha alangtar chaok ni chun plenary le banquet council tamdeu tua ding le Vatican ni hibun ha bicha na kha rangdeu in chawhlan ding zong asom apangana chaok chung chafang hanmi a LGBTQ chafang telchi ding kong achimmo annupi ampasal dirhmun sining asilau a nupa sinak ruang a medang shielding timi kha amo chet ko na in chafang a LGBTQ timi bifang chu amanglo aparuknak khrifa bu bikhya nak thlenna kong a adong nak chauk ni zeida achim document adong nak ni synodal ning in kanon upadi remding in somnak alangtar ruatnak cheunak bun hani ruatnak cheunak vote long an ngai timi phonglam kha flooding atel bikhya nak to nak a mi saso le people na itel nak tamdeu ngai ding le synodal dirhmun le buthar na mangin to ding in afarna chauk document ni alaktar mi chu khrifa bu nol ngai tu na ni ruat nak cheu nak itel nak bu na I an to mi bicha na kha zaire law in an khau tia ati apasri nak chauk document ni census fidei kong a zeida achim chauk document ni census fidei ti mi chu tipil in nak thong in mu mi thong tha betak ngal kho nak longthin tia alangtar chun pachian min ha ni zum nak le zia za kong a zapi ni longthin nak alangtar tak a anpal kholo tia ati document chauk adok nak ni amhan mi zultu sinak her na kong he petlai in holthar chap mi atel na lo chu nikum I anfont mi chauk a atel mi asi I ma kong he petlai in abepi mi Vatican chauk a mu asi apariat nak sinot nu a khrifa bu chu zeibantuk lam tak tak inda thlen asilai zeitinda tua asiti mi chong a angat I sinot final document ni zeitinda Bishop Paul theme asi I Paris diocese le Vatican na a zeitinda oknak bikhia nak an tua ning asiti mi tiang kaw ngai in athlen kho mi ase chun pop rot nak chewok a continental pum nak le nichwa lai Catholic shroi tun ha council ti bantuk synodal buthar zong sar kho apakwanak zei chatlang na khada tambik in hlot an si palai zatwa kulesri langni nu dikon sikho na kong hlalai na pezul ding andu lo zatwa khlaithum ni Episcopal Conference abepit nak alangtar mi chatlang kha andu lo makni chun bishop pakhat kha Bishop Conference ni bikhia nak atwa mi a ashen mi alo zatwa khlai ni liturgy poi to na kha synodality langtar nak deu a sarding in hlalai nak phu dir ding kha andu lo liturgy chan chunglong a sumtu soso I phungsim nak he a petlai mi asikhau mi zong atel chun palai zatwa khlai khat ni synodal muning in kanon upadi remding ruat nak cheu nak kha andau apashanak voikhat in chimthana chun synodality ti mi chu zaida asulam asi synodality document adok nak ni achimmi chu tharau lai thar chua nak le dirhmun rem nak lam asi I bupi rian tu nak a khrifa bu zong itel nak le missionary longput angai tar deu missionary asitar chu cha a pale nuvial te he akalti khau I khri cheu nak acheu tar kho tia ati document chauk ni alangtar mi a synodality zau chun ak chu Mary ase tia ati zeicha tia chun Mary chu bia angai kha acham khwa arwat bia arwa dailo pachian bia azul sia tha thleidan nak ngai bikhia nak atwa I tua ding asimi kha atwa tia ati Edwin azar khan nak chung a kan ngai mi mithiang poini na
December ni thum Saint Francis Xavier December dili Saint John Damasi December ni ruk Saint Nicholas le December ni sari Saint Ambrose ha hi ekven azar khan nak chung a kan ngai mi mithiang poini na ansi Israel kana muni out of the take boy ba Soy we now to ego lewa Boys is to be all and they got take That's why now to in aka comes aka comes na grow so aka beta Colum tuono toni samba Israel come to boy ba out of the sea boy Jesus So we not to ego boy Jesus we all if they got take That's why not to in aka comes sometime na grow soon aka better Golum tuono todi sangwa Chan kan ngai mi adi chang cha a nan za ten mang tha u